on Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator Kankoros. Bilmarwan lang sang merokan, walau isa seri sosial masakan, lang kesampalkan dan tiak, wan kelabalapkan dan memojo government dan chamber watch, trial koros. Men Pohnpei koros, pon kalap buat pon tengah pay kan, onan way out kan masih dekat Pohnpei. Rakyat, women pegawai dan open dan punya kupur. Kosan di karyawat. Jalan kangen ketlamo taid, aipan pon ese sambil matail floor leader. Kalangan kamu main Mr. Speaker, juga sekretarian kepuni kaping wow, kom kupuropan kak pacang aja, sabut memu me, peitai tiar nilang, nan malwat juga wan kamu Speaker, wan Vice Speaker, wan kemelel Kampakapan Honorable Senator Kankoros. Ibil jungalan ko wawang rail kan me pajang child. Meseng ranwot nan kalori. Jungal sekretarian ran wawang kaping. Men Pohnpei koros melil rail kan me pajang child nan men kapesya kan. Man Mr. Speaker, iman pajongan yata kamaguto peki mumot kesampalwat and suspend or drop the yo child. Chorok di wapali nampai sekono mayai miscellaneous. Kariaman. Pagpagtalo kariaman Thailand chorok tiang pon nampai sekono yai retoron oktail puegia mia kariaman taikat kacer pon miscellaneous kamu floor leader. Iman wow pagi magcail ka komal lebenasyo. Child komal military teriau. Child komaler
O ipan po na sa floor leader. Kalangan Speaker Ejual sekarang mau sapal Speaker sang ni eu pena magjail sabul magnanay sun ko malay men pacuan kita kamagito pagi jebena curorwat an gakre rekra silu mabani dite niesil wikwat Kriyaman. Na chansal kamagit mamiya. Uya kubur choror wat an rey kiran silu o mani titaniya sil. Kami alala me nan komal mot magtrail sabul man kagtrail wewa bener o sori me ban pega salgi. Koros mo tung kamagito masani yei uwang masani show kamagit poitar o uya kubur choror wat pan rey kiran silu mabani titaniya sil. Kami floor leader. Speaker. Na kami vice speaker. Kalangan pa Speaker main ay tungal sakar masagawan ka puli sa pulmamuya mo tungal me peitay nilang ang pan kubur protong nan maluwa ay tungal waban kubur amoy wano gi floor kumbaka pa yan honorable senators koros wano gi rail chon totongka oto saran mawan kaping payama ang chon Pohnpei koros ninsap o likinsap maing Speaker Ananso ni ratoro wat man pagi. Anso moto-moto kailang ka katyon nan low nan kubur. Wan kap taman ol kasampalin women. Riman pagi rawat wat pata kompakabay senator apis. Esansal me ol manet ewiya chief of staff met ang absin gabna. O atungal poko metoto mapan para kuwi. Berwan kami leme pambod kak insansal na resolution e wan so more Mr. Kapeli pel kaping konot kisang sobsalang so makano no lang kiti o yang tawa kausap kipar mauya sabal manisonan kanan wan kiti ranwit kausap ariman pagi kita lang kak katiyang o ya lolaw and pagsawas po ki look metokayer all kasampalan wan Pohnpei manet Nawa man Speaker. Kalangan pa speaker ni kawait mo men patuan talent patuyan nan malaylay labanan show. Kalangan promi o kalangan kupur koros Vice Melel kapung pagi komal din labanan show magumpagi ta tayo waon ki ko kasambal ki ta kabinsala tanan mana kapman yei kaple miedre ire tail kagar sapal o Speaker, kami Speaker. kalangan Speaker, mawal chumaluwaw. Wang kamu wang vice floor leader ro mamotos. Min kapeng ki tama apseng we kalangan ki yang vice ulian ti mamotos. O min pagi tama ikat patrota sampang rumay. kalangan senator Apis ulian tiar panay na yo uya kapung trail kalangan promi kalangan solar Napitatay rawo ay paan so na siya floor leader. Speaker nuwaw men pacuan pleu sekarang mot kusambal wajo pekik challenge suspend order of business o chorok tala pan order of the day abali standing committee reports. Miya karyaman pen kamagito. Sansal miya karyaman pen kamagit miya yer. Upagi miya ay men pagod silent sa palta lang pan order of the day ni tuwan ruwas mamiya o miya karyaman pe o child katkatir pan order of the day yay standing committee report o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number 5 line research payo mepet Governor Communication number may sexual line research payo sang Standing Committee on Judiciary and Governmental Operations. Kalangan chief clerk
Sansal me report what pan report sang outside JN ko iban po na siya acting chairman Senator Legislature. Kalanganan kami, Mr. Speaker. Pasilinya man. Mr. Speaker, monaipan patuan pa sa Supplementary Committee and JN ko. And then tungkupre, and then patyang kami ang sakaratan wa misangsan nilang. One kin kami, vice, floor, honorable members, and legislature with. O yang aki rail kan me patyang kan me sang ranut ng gallery. O bilang si wote wan ki rail ko men Pohnpei kan koros me yang patyang tayo ng kapese kan. Mr. Speaker, imen niwa awan sikiset patuan kita legislature with dan supplement kita Standing Committee Report number 47-24. Kariyaman. Sansal kumagot sang acting chairman and JN ko kailan ko dyan ang masa ng Standing Committee Report ng V6AH laban niya V6AH. Karos mo itong kumagot ito masa niya Pwuhng masa niso kumagot po ita. Biya masa ng Speaker. Kami acting chairman Senator Legislature. Kalangan ko Mr. Speaker, penkak kawait kupurakan nintuan report may apten mitel apten kamanal o nga tapsen. Imenen sansal me kayo imenen sansal me report with epitata supplement kapina Governor Communication number 59 Libinian 24. Ong niasahin ng Supplementary Committee and CN ko. Sansal me communication with yet me pitatakupuran kapina ong ni men waikin patuan renomination ong Mr. Fernie Perman ong Puko and Director and Imanuani. Report with Mr. Speaker and Sansal me Supplementary Committee tuong nan wiapen karong-karong kan at tame committee kasampaliki committee wawagi me we are renomination niya mga karayong committee kasampaliki and kakarito namin niyo pension kak ke committee ang kak yarata mambele le kolokol te inang and we are puko and director imunwani imen dan sansan ni orala pa Mr. Speaker ni committee ayog yung namini imen dan sansan kupuren naminio kolokol kupuren papa way and wen Pohnpei melen kukuan director and imanwani ari ime we are pasan in report with penkak pil ka wait essential me when I sakaragitan kapan me we are renomination imenen essential me kupuran committee ita kamelele o itarki ka wait me sansan nan standing committee report standing committee report 02-24 ni tuan atay tepin apali na minutes ari imesansan ari ni motomot yet kami pangkak kawit tay member kita melel member kan committee wasakan kaya mekan mebangkak sansan kumaling pil yang ye kawewe imenen pil sansan pil menen pil sansan me dituan supplementary rules of procedure nituan intingtan report tame sansan nituan kawitan committee legislature weten kamanala ya na minutes ang puko ni isong kawitan standing committee report ni motomot kalangan Mr. Speaker. Senator Legislature, acting chairman and chair ko miyata masan pen report Motion in close, Speaker. Chancellor may motion you try and return to masan pen
Masalar masin bai ban po na sa kamagit yu miya ya ro miya karyaman pe. Karos maudung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paita tayo rutung tier masana ban standing committee report number pai sa kisu le miya riya sa payo. Karos maudung tayo sa bulman kita report word masani ay Pwuhng masani so kamagit paita rok tayo sa bulman kita standing committee report pai sa kisu le miya riya sa payo. Sang committee yan po. Miya report chief. Standing committee reports number by sa Kuala Lumpur Research Payo Mepit. Follow-up oversight hearing concerning progress on the net dispensary sang Saumui Committee on Health. Sangon mo iban po na si Acting Chairman and Health, Senator Louie. Kailangan, Mr. Speaker, kapitulong o pagkita mo motwatch magtsaka kalita Standing Committee Report number 48-24. Karyaman. Alam mo, kamagudyok, Thailand Katian, ang masa na Standing Committee Report, paisa kwalu, laban niya riya sa payo. Pwede niya karyaman pa mo, karos mautung, asa ni Pwuhng masa ni so, kamagit po ita, tayo kat nan masa na ba. Niya masa na report, kami, Acting Chairman Louie. Kailangan, Mr. Speaker, iwaw, inan tada sa pulmong Committee Health. Amoni pan Pwuhng na naitungol pukon pata men pagkita yan itungol sa karatan wawan Pwuhng sa karatan wawan magsiyang ni February nintuan sa pulmong committee pilale floor motion yo koran kakapali ireyong mapitata kokotan health center yo mabahan pa chonan when next Speaker, iman pagmak tega komal. Karyaman. Kaya sila ilan na mo. Pagkuburmak, nanawa. Pagkupura, Senator Louie, talk to me. Tayo mete, wali man ari, emen ka tayo katiyay ari. Tayo sila koro. Pagkupura, tayo, wewe pa na mo rin met, tayo mete, wali man, o niya tayo baan kat, tamok-mogot siya liyak, tayo lang kupura met. Tayo tama-taman, mag-tayo mete, wali man. Maayaw motionan magkakilo.
Manokwela. Gay me Manokwela wa. Wrong na supplemental Uya Kupur o event player po na Senator Louis, acting chairman. Ako kuproya maiban po na Senator Latorre, kamu Senator Latorre. Kailangan ng Common Speaker mo na ibang patro ay patro ang kupurakan. Iya kaping kay Bonnie Pro Child ko bituan kupur kailangan kupur sabagon ko sulap na kung kay Pro Child sa pulmoton. Ay tungol sa karon kay Bonnie kaping ang puli patrong sa pulmong patuwa kang kuran rai so kay dito kung kayo. Wong tung kami wong tu pais the floor na bolsin to kang korus ay tumulwa ang bilga ko di rail kan nakatong trail ranward ang kalorik ilwong di rail kan korus kay patong trail nan yang pagkawas sa speaker man patungan na so mau patungan kata kan patuwa sambang kan so o kapasa ul kasumpal man yang patong trail ranward ye ul manat Tony Sarabio, Lukin Taka, ini yang jauh tu, yang jauh kau patular, kalau ia kamu mata dekat stol, cai mana, dengan bagi kita cai lengkap pergi yang ul mana dia ul. Kailangan Senator Latorre po yung point of privilege machansalong malal Mr. Tony Sarabio. Kailangan yung kupromi maing po yung kakyang patren legislature na we have. Masalahan point of privilege ay maan po na sa acting chairman, Senator Louis. Kalangan Speaker, purang patroyang nanay chungol, kopuko men kesa balay chungol sa karataan wow. Yan ka kapurayang autaban reports me sansalban kupurachayan wat yay wekan follow-up oversight yung mawiyawi mas isa kwalu puan kak rapata karapan kapantalan kukautan dispensary maban kukauta tan wennet ari ni oralap tan anchiyang puan kak oralapa audaban report watch mamia kupur iban pagkitaran members in health committee boran kak yang sawaseda report
Ame sansal nan reports me sansal pangku promail ranwat yei committee song ewang melel palinchekan me involved nan kukutan wasakset puagi sansal me sompar silu wasa mepan tama ban kukutan nan wen necho second cho komogit puagi penen nan bungan palikay me saik santi nintuan committee arrival bukaito di mapapali talian dispensary o belaleti ireme sansal sampa re pilkaselayang committee me songkorus se kauna patar o katarolong o uya changachang AG's office committee bil tola o bil karong me bil uyawiyong yatan AG's office o office in TNI tali riau bil kasaleta me melel me taroboyakan kapitalonger ap nintuan eswache tawen uyapen piting yang memanaraipan kauna beta taroboyan project kan buan kak itawen kosentin TNI dari ni macam wagi moni watch acha ite lusang wagi uya moni yo me pachoto sang sawasen liki sang hersa chairman song pagiren kali riau me yei directoren CHC o AG o melel director in finance porankak rapagita wasame raiso kak tok peneye buen kak kamatangala totokwoch inanan pantala re ni karong me se committee wang palicheka Israel kosonetir maraban eupen o apolben aban raban pilwewe toran committee nin tuana raiban tola re tama sansan nan report watch ye makasaleta autapen tatok me we role letam re iman Pwuhng kasapalay tungkol sa karatan wao kaptalong report watch when we tupson to talk kalangan Mr. Speaker. Kalangan Acting Chair Senator Louie. May I master bill report? Motion close. Pasalaray man po na sa kamagut mamiyak tayo tingiti master bill report. Karos mautong kamagut masa ni Pwuhng masa ni So kamagut po ita tayo tingiti master bill. Karos mautong tayo sa mulman kita report na mapay sa kwalu na manyari sa payo masa ni Pwuhng masa ni So kamagut po ita ro tayo sa mulman kita report what siyang committee health. Privilege motion, my speaker. Kami Senator Carl. Kailangan my speaker pwede iban tungalan kaya sumao. Mawa inkag padang sabon mami sa karatan kay po ni wow kaping mapatuloy nilang tupayer Pohnpei tungal wala pan kupurami wan ko medal vice speaker floor leader wan ko honorable Senator Kadkadaur ibilmen padang kupurakano kaping kiyang ikan Mauricio law me pagita momot kasambalwat o ritangata sa madalu ya kupur chororwat pilmen tungalan kiyan sa mawawan ki lukan tako irail kan mayang pateng uya kupurwat may sangan ranwat nuwawa karakarag my speaker ipagita jalan ka kedkedepan standing committee report o yan kak tungalan kiyan sa mau place standing committee report pa isak tuwa laban yari isak payo Restatement ng pen reporto. kalangan may speaker ikasabali sa karan wow karakarak ipata sa bulmong kamitin moni o pagi takamagad mumot kasambalwat
and kak place standing committee report pa isak tuwa le banyari isak tayo. Kalangan Senator Carl, kami na miya kariyaman pen kamagituo. Wag niya miya kariyaman pen, amin pagkita ka talent place, standing committee report pa isak tuwa, ulit panyari isak payo, pa sa mulmatay, standing committee report. Makaros tungalan kiya, sa mulman kiya ran sa umawan place, ay baan po na sa Chief Clerk. Standing committee report number pa isak tuwa lang isak tayo, mapit Legislature bill number may isak kuno lang isak tayo sang sabong committee finance. Kalangan Chief Clerk, man po na sa Chairman and Moni. Kailangan mga speaker, ikasabali sa karanwaw. Nuwaw karakarak, inkak pilaw pa ata sa kamitin Moni. O kamagit mumot kasambalwad, and uya kuburugi standing committee report ng pepaisak tuwa, laban liyari isak tayo. At sansal kamagit mamiyaya, romiya kariyaman pa, koros mautrong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni So, wag kamagit po itak, try kat nan masa ni pa. Miya masa ni pa, kamuy, Senator Carl. Kailangan mga speaker, ikasabali sa karanwaw. Niyaralap, standing committee report pa isak tuwa, laban liyari isak tayo. Itan kamutang ko sa nadlimay sa kuno, laban liyari isak tayo, may patutong mamotwat pa request nintuan we have talk sang option kapina. Standing committee report what kasampalang Pohnpei melel iray local government kan. Nintuan we have talk in budget mamumot what kin kamanata on local government. Tatak what we are o may talar 1 million silu and apali budget in tatak in local government yan tatak riyagat riya sa kayo. Ninduan kawait pen kanenen moniwat murin tiyanewe budget audit kan wiyaw buwan kasaleta utan yawan moni magin lotinan tiyan tatak ko. Tatak ko dumusaglar sang saman material office in audit o katiragtar me wan moni me loti nan parin tatak riyagat riya sa kayo padpada no 1 million isak wano walinan walop riyanan walikit riyabgut waisak riyaw nan monuwat 1 million silu apaliyangar o kananeti nan budget in local government kan pwede ruwasin sa matay basa ng kusanat maruwasin masudet tigidog 1% silisak pangkin nanayang local government isa kayo mamotwat pukwaki yang kananan tiada kasampalwat ninduan ya kananan tiar o sansal na natit 1 meluwati o panpatulang local government kan padpanu 1 million riyaw panen walikit pabuku wali sa gisu nan tatawag me sabol mo makamitin Moni yang option kabina nan karong kan me mayor and sansal me wulia ben option kabina patiang committee o patiangi director and campaign Moni irail kan mapapali option budget o irail kan me bilikin kawit option kabina ong tatak kasambalwat nan katiraktakan memiya basan pon audit report mawiyawiyangar tiyan Moni riyakit riya sa kayo kasalayangar mumot kasambalwat melel sabon mo makamantin finance may 1 Moni mapan luway tupuan kak abaliyang local government ay sa kayo pada no 1 million riyaw panen walakit papakuwali sa kisu niyaralap iyaw taban report met o kalanganin ko puro may speaker po kaya chungalin kaya si umaw o iluk kupurakan melel chairman kan pa sabon mo makamitin Moni ren kak sa report what wasa may so desire kalanganin speaker po kaya chungalin kaya si umaw. Kalangan Chairman Carl, wag kapit sa kawawaban report masansara siyang kamuy. Miyadra masan report pa isak tuwa ulit mangyari isak payo. Motion in closed debate.
Masalar ay ban po na sa kamagutong talent. Rutungati masin na standing committee report ng bapaisak tuwa o labanyari ay sakpayo. Karos maudrong kamaguto, masani ay Pwuhng, masani show, kamagut puitar, tayo rutungati ar masin na report. Karos maudrong tayo sa mulman kita report ng bapaisak tuwa o labanyari ay sakpayo, masani ay Pwuhng, masani show, kamagut puitar, o tayo sa mulman kita report paisak tuwa o labanyari ay sakpayo, sa Committee on Finance Ranwood. Miado report. Salamat, Mr. Speaker. Masalah report ay ban po na sa floor leader. Kalangan Speaker, chungol sikaran wow sapal. Speaker, man pajuno yata kamaguto pagik challenge kak choro kiti yo apali item ng basic riyawan ng sa machal calendar. Unfinished business. Esansal kamagut me mayor, challenge chorok tiyang po ng basic riyaw, yay unfinished business. Pwede miya kamagut pen, kamagut wo o miya karyaman pag chay katkatiyar po ng basic riyaw, unfinished business. O iban po na For the privilege speaker. Kamu pa speaker. Parangan na speaker, mensang kabarnanwat kamukubro. Pwuhng kasabali ay tungalwaw, ibatawan sa karkiyar. Ang sa gusto di man batawan pag mamot kasambalawat ang kasamoy railway siliman ulit totok. May totok pa palian Pohnpei Transportation Authority. May yang ke Crown and Pontian, mayaman engineer and paluo. Naluk maitak ke Mr. Karkok o Mr. Nenes o iman bagi dalang katkiyang rail labalan lubulubun. Mawar Vice Speaker, Mawar Vice Speaker, ban po na si Chief Clerk. Standing Committee report number by Konula and the Payo Mepet, Legislature Bill number 0 Walula and the Payo, Sang Sauni Committee in SAP. Kalangan Chief Clerk, Kasansal, Standing Committee report, what Sang Committee in SAP, karadepan po na si Chairman and SAP, Senator Latorre. Kailangan ng Congress, Speaker. Muna ibilbang pato, ay ibilman pagkiyay tumal cakaran. Wow, may patungan niya rin kakapatpato bang kurakan hong kong vice floor. Hong ki honorable Senator Kadkadaur, may ibilwong ki. Railgan, may patong kail ranwot. Speaker, man, luwaw karakarak kata sa pulmang kambing siyap. Pagi katuwat tayo ng kakatiyong umasa ni standing control report ng pagkain sa puno labi na rizok tayo ng pagkaroon. Karyaman. Kasansal mo kamagutok tayo ng katyan masin na Standing Committee report ng paisa kuno laban rizok tayo. Karos mautong kamagutok masa ni Pwuhng, masa ni so pwede kamagutok po ita tayo katkatan masin na kami Chairman Latorre. Kailangan ng kong speaker ay tungol wow sa pa ng kapatpaturo. Speaker, naman patuwan pa sa pulmamutang tinsap. O aula ba, standing committee report ng papay sa kuno labing lalresak tayo. Nawawa, tayo ng maur and kamamataan. Pil, takusunat sa rawalu labing lalresak tayo. Speaker, mawa, imananggak sensal bang purakan uyaban kamaulan tatokut abang sudok kap nan kupurakan ele tarakan me patular jangan muyaban tatok kosompalwat kapeler Pohnpei. Speaker, sabul mamui kamtinsap tabiyata tatokut ne papuri riyasak eu riyakat riyasak tayo onin tuwanat ewong Israel local government and not Yaymayangagi, not District Administrator Honorable Daniel Edgar, or not District Legislator Speaker Mr. Mayor Hugo Wentolin,
o Floor Leader Alexander Agustin, o Member Mr. Paulino Rosario, Jason Chona, Alfred Tamerlan, Anthony Tainart, o Joseph Marcus Jr. Ni uyabane ubanon tatok makamti o Israel waliya babukat yung kubano Speaker ng kamamataan Bill mabatulong angkak landfill auto masandaw o angkak uya parking lot nan eupano masansalrano Palianobis anot kapungki kamamataan pagbakuat o pagi angkak kapatayong auto-tawon kak uya wasan not in Israel somot sausitkan and win not. O Speaker, imanan kak pilsansal tete me pagbakuat uya pagpagpasampal yu nintuan Israel nukulian to absin not niyarwek mong kamti mareukiyang malenwawin not kausan kanan win not wananwat remen paki pangpuran koti legislator and isa kayo bakwat engkak kamanayang rail wasa me pagbakwat to ani ralap met Speaker may man padawan kayo pakita Vice Chairman in Kamtinland o tuong Kamtin Shop o sakar kita amaban miyak kayo na makalalapa kayo man paki Vice o tuong Kamtin kak yang sawas wasakan maban ana ay met Speaker. Senator Latoro, KAPWARESOU to kawe open report. Dito mga Senator report. Kamu Senator Artui. Kailangan ko bro, Mr. Speaker. Jungal wow kapacapat. Paciyang sabul mo maciyang ernen lang. Waon kun kami melel 5 floor. Honorable members o karos may yang child. Kapag daman report masang kamdiyan land, Mr. Speaker. Ija yagis salongala. Ong mabit designation isa recall ma designation po ikamelala ma pit landfill o ikamelala ma miya palikay magumpili ang involved ng mabit landfill ikamelala ma EPA miya blarail po ko iyang ujung kamumutang ko sa nata imadmadawa ma isojab pajowan EBA karong-karong ay uyang EPA po dahil karos kun mangi dapat jawan manso karos jangan kun uyak cai bilanana balance sabul macai development o sabul macai nature imemin pajawan Mr. Speaker ma agan designate up more up EBA assessment kun uyawi imat memin sair project kasampal sang reintroduce sang riay uliaban kailangan Mr. Speaker. Speaker. Kailangan Senator Artui ikamelala kalalapak yung mo itan kung sama chairman o vice chairman o member kan jadi yang kawit ma kamban kawit Milyak. kawit chairman. Hindi kailangan Speaker o sa balta ito wow niya bang kurakan Speaker menenkak mengkabungki kayo na makalalabak masensal sang Senator Artui human patungan may istuban patungan sopung tongkan walwata palialar miya pa katiyong o miya pa kamuli o miya pa paket katulong nan mall o uyaban tatokot ta volta ay kamelala may uyaban tatokot niya tayo bang ko tinapaliala assessment kan historic EBA palikan pa napaliya to nanti kan ay mat Speaker mo to Kailangan Senator Latoro mamawal Senator Artui Kailangan yildem Senator Movic. Senator Artui yield to Senator Movic. Kamu Senator Movic. Ngunay lang patay tungkol sa kartaan kay Boniyo wawan tatwang tama kamti yung giyot Speaker. Mungkin kamu Speaker Vice Floor Honorable Senator Kadkadaur Uiral kan may ang patwang tayo ng kalaran watch Speaker inanyang patwang watch po kosampalaki kami Senator Latore kasalitan ng kapan me
okay pak atay totok kintiyong la assessment okay pak assessment muriyak chayla nana ko saneti totok yung mapan ko nong elmuyawi o imak chayban itawin ikamelele me nan 10th legislature chay ko saneti yar totok yung ka kuyawi me assessment kan ban batong tarwe kan me ban batolong o kutayla designation na patoda sang nan retay ikamelele me imo ko nong elmuyawi mo kan puwagi paktoto chay kan batawan ta designation tarwe kan purala wasama kan ya assessment kan aru poi yokseli aramas kabil ganin sen swat kila tama kare tak chay kamanatar wasa chay ko sitro kak pungkila kamanaman mo ko sang retay arya ikamelele me tatok mo chay pungkita ran chay yo assessment koro sa nuya wilawon nak yang oto pocket designation arya ibil ko sambal ko puwagi tatok me komodang ko sa network itan tatok ko sambal yo o ikamelele mo dano ko nongan muyawi puwagi enkak sotra be kasal niya ay ikamelele me assessment makayo ananen muyawi mas mon sangan tatok ko tan batolong puen nakto puralang rail kan metan ng tatong ko rin sa piyata o met chay bang manata Kampurala, eka kuya baby seli ren land historic yang aki EPA puwagi aray ko santika na akin okay bak talang ata ang nisangan mo man tatapot ay may man kasalita o kapatayang puwe main murin ranwat kola kataylan pakita sangan tatawagan designation assessment and yawilang mo na patulong ito retay kalangan Speaker. Amawa Senator Movic Pohnpei bonus sama Senator Edwin. Kailangan Speaker ay tumalwa ka patapat. O Mr. Speaker, main we have been to talk with melel me okay. We have been saltar me main pong process the we have been to tongkan kaya so ito consistent kahit isang pagkakatry. Mo aptami men patawan ong paisin EPA mo nasansal mo me makabilban dredge the below the wasagis utan permit you panananalal dari processing the togo bampura lang EPA poran kak check ong processing permit ma bangka kan we are with the show ari belel moin we have the togo EPA yanane kakawit mo ong tami min patrawan me magarail ban designate wasawat the necessary permits for the tawat and kaktola utan bananane patralang melel EPA the palian historic wasakan magin track wasapat kan ma rabang kaktola to show Re melel main koneng songan totokot enka kuyawi mas pun enka determine ma wasawat totoko bangka kan kuyawi to so abakayan so imesan saldar me mier bagna apply permit o aleti agrail apkin designate re amian so magrail ginau da designate o Israel kan me pana anane out the dredging permit can we are Mr. Speaker melel ong tame patromo trial ma process wat pambil puralang EPA po renkak ko katkita permit the show moin try mawon moiteng EPA yan apali nuya ben permit ma tatokot pangkakan tatok to show galaan Senator Mawar Senator Edwin imponent sama Senator Simina. Kalangan Speaker, mo na iban patroy tungal Jakarta kapeng kiyang ranwat ran mau kuburan kauna sansel kabro to saksit ay tungal Jakarta wawan padreng sabul mumi mo triang kier mensangan ranwat Pohnpei komi Vice Speaker Floor Leader Honorable Members Coruscant ay tungal na iran pit report sang committee and land iregan masansal nagday mamasan yan sa uksit i makapantelay report nabil kapurburtong ranmut kay bilburang masan ari
kawit kan masansal sang Senador Mofik o Senador Twin uya kawit mau eri pwegi ada mamasan ni report ije ireka makapantela report ranut tribal purang masan eri iram pegida taisho kat kiang ku pro report airan kawit kan angkak tetok pegdai lengkak tula sang ranut aku sentikan angkak kapali iran concern kan masansal mepit reportin kamtilan dari bawah kamu tidak jalan close macam tu ni. Kariaman. Masalah asansal membiayar kamu ketiu jalan return itu masalah pen report o biar kariaman pen kamu ketu. Kalau semua utung kamu ketu masa ni Pwuhng masa ni show kamu ket poitak jalan return itu masalah pen report. Kalau semua utung jalan sambil man kita standing kamu di report nampak paisa kuno lebih nyari isak payu masa ni Pwuhng masa ni show kamu ket poitar uk jalan sambil man kita standing kamu di report nampak paisa kuno lebih nyari isak payu sang komitian siap round. We had a report some unfinished business masalah raipan ponas floor leader. Speaker Regional Secretary ng usapan kung kupura iman patungan yata kama ko topic challenge kak chorok tiyo pali ng basic silu o may ipil kalendar. Kariaman. Pwede miya kamagit o miya kariyaman pek tayo katkatiyar po ng basic silu o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Mesa Kwano Line Tayo Legislature Draft 1 Bill for an Act. Further amending Bill number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ang niwatawat kayo. Kailangan Chief Clerk, esansal kamutan ko sunod report. The report mabitata kamutan ko sunod sang committee shop para tayo pampleo po na sa Chairman and shop. Kailangan Speaker mengenai kantor mentok ya cuma wow angkat pada bang Pohnpei explore senturkan korupsi. Speaker angkat cansal kamutan ko sunod ng basur wal ulap niya isok tayo Wawat pali standing committee report yun tayo lapto na palihan o nan pagkakuat ng speaker angkat dito cansal korong-korongkan memiyayar untuan raikan mawalian of sinat wala mau not angkat katusang one size pagi patadalang yap tu pagi angkat kapali parking lot o wasan dat natin maja rai chongon to kan Speaker ang kupura motion ng uya kupura ko standing committee report paisa kuno. Speaker ni wa karak mempatuan bagi bang kurang ketuat tayo lengkap ketuyang kumasan ni albinam do serwal hula pindin sakta Kailangan Senator Kadkadaur to Chairman and shop. Pwede kamagit yung mayor tayo ng katyan at masin na standing committee. Takamutan ko sunod sa Rowalu lebih nyari isak payu LT1 o miya karyaman ba. Iban entertain koros mautung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paitak tayo katkat nan masa na ba kamu Senator Kadkadaur. Speaker patuan na yaro angkak patusang pugi patudalang riyok pugi angkak kapali anak-anakan korong-korong na sansal o ambilgak sansal Mia cabul man Pohnpei kusun net lebih awali ujapan nanti kau tautan mon lemang pasakan saya hidup film menjok kue pihak berwada kan kualitas prakan mentaki walian tu kamti apa ke kawai bapalu bagi angka kerja buku angka kapalian anut ani ralap modemot me membatuan bagi tak vice chairman utong kamti sabo cakar kita mas Motion English. Kariaman. Masalah masa na ni Rawo aiban po na sa kamagit mamiyak tayo lang ritingin masa na ba pwede miyak karyaman ba. Masalah aiban po na sa kamagit
Saya dan rutung itu masih naben kamu tangku senat serowalu lebih ni hari isak payu LT1. Koros mautung kamu gitu masa ni Pwuhng masa ni so kamu gitu poita. Pwuhng kamu gitu poita lak tay bangkat lang nan motion in supplement kita. Kamu tangku senat hoiban po na siya Chairman and land kamu gitu motion in supplement kita kamu tangku senat what. Salamat speaker ay tumalwa ka patadotay man patnoya ta kamagut malwa tangka kapaliyala kamatang sunod kusunod wat ko Kariaman. Saan siya lang mga kumagutok tayo din katiyang nan o kamanata kamutang kusunod sa rawalu lebih ni siya payu LT1 o watawat kayo. Paros nautung kamagutok masa ni Pwuhng masa ni so kamagut poita rok tayo sa bulman gitar kamutang kusunod sa rawalu lebih ni siya payu LT1 o watawat kayo. Speaker, Kami Senator Sina igak bagi tak saya langkah komuniti vaksinasi untuk itu. Limen panduan mereka. Esensial pagpagyo tayo ng kombal ma miniteo teriyaw. Tayo bang kombal miniteo teriyaw. Tayo kombal
Bill number Mesa Konula in the Pahrek Legislature Draft 1 a bill for an act. Further amending Stela number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ong niwat-wat kayo. Kalangan, Chief Clerk, Essential, Magkatay, Placer, Kamutan ko sa net, Limesa Kuno, Lipinyari, Isag Payo, LT1, Pansabal Matay, Bill Calendar, Oy Magkatay, Pan Katriyang Lalit, Oy Pan po na sa Chairman Carl, Ong Kamagat Pantay, and Masani, Kamuy, Chairman Carl. Kalangan my speaker, ikasabali sa karanwa, Pan Kupurami, Pan Kupuran Vice Speaker, Pan Kupuran Floor Leader, Pan Kupuran Honorable Senator Kadkadaur. Ibil managing all wow and to watch nan Kupuran Nirail kan me padang jail me sang ranwat padang Nirail contoh tangkan me so se sa mata tatakan me sang ranwat the wow karak iban kamagit momol ka sa malwat talang kadyang nan masen pen kamutang ko sa net nambali me sa kuno le penliari sa payo Kariyaman Essential ang mga kamagit mamiya, karos mautong kamagito, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, kamagit po itak tayo katkat nan masanabe, iya masanabe, kalangan my speaker ay tungal wow sa bal ban kupurakan koros inkak pilew pata sabul mo kamitin moni me Vice Speaker kamo pati ang floor leader o honorable chairman kan kamutan ko sunod limay sa kuno laban yari sa payo ko sunod kasambalyo me itan ruwasin pa sa nung ko sunod ang nuyaban kanenetin chechen way maruwasin masudot tiguduk 1% silisak panggan patulang local government ay sagaw mamumut wad apali moni kan makin patubasang nan kamutan ko sa netwad o ninduan uyaban tatawag maganapali sangon mo na matuwad amat akin payan tapasa natit murin miliyan silu akin kamanamantar puan kak apaliyang local government kan puan kapatit and ewew tiyan tatawag wad tiyan tatawagan Pahrek riya sa kayo adin me we are on the entertainment katira gatar me when moni melodi nearban katore sang percent silisak opil katore sang million silu me patubasang wrong local government kan when tala million riau panen walikit pabu walisak payo meluweti momot kasambal waten kak apali alang local government kan kum kupura bang speaker bagi kamelele me tatawag ko dia kasampal kanene tian kin nei nin tuan ruwasin pasan ko sanet magnitawan one ton way iban watagatin nin tuan kairak tinan kamutan ko sanet kabinga marangi municipality ban Cungalen ki dasabulman ki wancala wannen kit riab ki sisak tuaw men kamelele mawulia ben kabangamarangi ban pugatin nambawat bukan kakayang government din kabangamarangi wen kiti ban sabulman ki wancala silop isinan tuaw ko wali sak wano wen kolonia ban sabulman ki wancala rialop rianan wanagit tuwa bagi sisak wen madaling ni bansa bulman ki wancala silop panen walakit isak limaw wen magala bansa bulman ki wancala panen wanagit silop bagi sisak silu wen net bansa bulman ki wancala rialop panen limagit tuwa bagi walu wen nukuwaro pansa walman ki wancala silinan tuwakit 5 bukis lisak riyaw wen pengilap pansa walman ki wancala lop
limakit wanaisak. Pwede ruwasin pa sa ng kosan natin wain pangilap. Meruwasan me, sangon mo na metuwa damet, niya bangkin patalang wain pangilap. President Isaac, bangkin patola, te inan lang nan sabol maray trust fund. O ikaw ka may iwi man tatawad, magkabinabahan, sabol man kayang wain pangilap. Wain sa buwafik, pan sabol man ko wanjala, limanan, riyakit, walo bukil limaisak payo. Wain sokes, pan sabol man ko wanjala, silop, limanan, o pagisilu. O wainu, pan sabol man ko wanjala, riyalop, kit pa pagisu. Ninduan na kapad pa na nagkanay wan mono bukat, ay mawiyatar wanjala miliyan riyaw, tanan walakit pa pagwali sa kasu. Ay kamuntaan ko sa net may speaker o nawaw karakarak, imen pagi, Irael, John, sabon mo kamitin mo, wasa may isa rilal, aran kakatela pa. Pwede, ruwasin ko sa net, mabil, kinsawa siya, apeltan, mo nakasampalwad. Kailangan may speaker pagi, ito nga lang yan. Chairman Carl, pwede kawewat ang kapesiben kamutan ko sa net. May ito maasiniben kamutan ko sa net. Kami Speaker, iyang Tawa Campaign Finance, ipil tungalan ke Captain, main speaker. Pwede, ala niya gustotan sawut. Ate uya kol-kol, anan Israel local government kan utan kasik. O kamel me pan prala pwede, local government tuwa tetron, ewe local government kan. I Kadkadaur kabangi, Pohnpei state, abang kakapali matang jauh buka tuang local government kan wapol kanene bukan kak waksang tam kedai kino supaya ni government lab makdai ciro kino utung operan ke tam kino yau hari main speaker wakan mesansal begini netian moni bukat nintuan watan mau naramas mau yau yang soyu patular ai bilman kapatrayo mo boleh nanti government yang kecil, militer yang kecil, delegation yang kapung, opil pagi yang kecil, kasih kuawatan patola itu kami lelaki yang kan terus. Sang negara main speaker, iman pagi kita lihat dengan macam bau susila. Amen. Koros mautung tayo ng rutung iti masa na kamutangan ko sa natlimaysa ko no laban ni isak payo LT1 masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paitar o tayo rutung iti masa na kamutangan ko sa natlimaysa ko no laban ni isak payo LT1 tayo angkat lang ng main motion o ibahan po na siya Chairman Carl and yata main motion ko tayo ng supplement kita kamutan ko sa network ni watawat kayo. Kailangan may speaker ay tunggal sa karasabal bahan kubura mo yung bahan kubura kan koros. Ni wow karagrak men pagi momol kasambalwat dan kadiyang nan usus and watawat kayo ang kamutan ko sa net kasambalwat LP ng belimay sa kuno laban ni Ari sa payo. Mau kamagito Koros mautung tayo ng katiyang nan o kamanata kamutan ko sa natlimay sa kuno laban ni sa payo LT1 o watawat kayo masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paitar o tayo kamanatar kamutan ko sa natlimay sa kuno laban ni sa payo LT1 o watawat kayo. Niya ito kamutan ko sa net Salam. Masyala, Reban po na sa floor leader. Kalangan speaker, ejol sigaran wang sapal. Speaker men pasawan bagi magcal ka komal ma. Mai? Komal lebnan siya. Bago pula
Floor Leader Pagtailan Kommal Lebnansyo, o iban po na siya kamagutok. Tay Kommal Lebnansyo.
trail sa paler o nan sa bulma trail uya kupur o trail kat pan pil calendar o ban po na siya Vice Speaker. Speaker, ay tunggal sa karmasigo pakpak. Pagkiyan so, agday sudah pat pelanuar pagi ko sampai ruasan ko sunet. Melele pitata PTA Speaker. Pacet transmission act. Nananen kak kemana-mana lah. Hari essential me kawai ton control number and munikan me bantatok nan pacet tu me kus kapantala uya bantatok. Arban kak kapoltasang ranwat lakap o pakatarla nuwang kang korosete and may isak limaw so men uyaw ma kistauli abo essential me pasembang Qatar tuan ko sunna tuon ang July arian kak apoltasang nentuan tama sa material puko o an sa report uyainin when kak kawit uya pantatok mo ang patiyong ang watawat kayo sang nagarabaw man sakaray kamu yung mamotwet dahil ang kamal tila binansaw kadla sakan kanadin sawas sakan sawas so pron sakali wasakset bloke murid sawas Kariyaman. Chancel makamugot yung mayor o biya kariyaman pa karatay pan po na siya. Kalau sebab utung paku-paku masa ni uang masa ni so kamugot and paku-paku paitar teman kembali di labinan show o sa palpen o'clock murid sawas. Kalangan ko programain senator ko iman pagkaktayo kung sa palpen o'clock